Ja sam vas wie Bejza Özkan od Tekirdağ, Turcja. Studiram makedonski jezik na Instytutu za Jezicy pri Uniwersytetot Gosedelcev, Voštip. Razgovor so detaljnce. 7 godini teče, moje to bistro poteče i raste. A jaz, patnik, što toliko dolgo čekori? Se pokraj nego, nemo što da zborvam, go slušam zanesan njegovi odglas. I samo od vreme na vreme, ke kažem po nekoj zbor, da ga spotnom razgovorot, koga mi se čini deka sinova, ja se sekjavam za veselce, slepejčinje što šumeja. I go čuvam grižno toj spomen, deka nema vrakanje uzvodno.